Pozdrav dragi prijatelji, evo vratili smo se iz Masutisa, ovdje u Grčkoj, mi stalno kupujemo Masutisu. Ja vam neću sad pričati detaljno cene, šta je i kako je, ali evo da vam kažem otprilike samo ovo pile, pečeno pile, njega uvijek kad dođemo uzimamo jer ga obožavam. U Masutisu znači 9 eura i 23 pare. Inače pile težine, to jest veličine, sad ću da vidim, 6 eura i 90 centi je kilogram. Dakle, ovo ima kilo i 300, 9 eura i 23 centa je, znači, pečeno pile. Jaja, uzeli smo, evo i jaja, da vidite i to. Recimo, koje jaja su bilo koliko? 3,5 eura. Da, 10 jaja, 3,5 eura. Sve ovo što vidite ovdje na stolu nas je izašlo koliko? 134 eura. Detaljne cene svega ovoga, kad lepo sednem i taksativno ćemo nabrojati šta je koliko, pa vi kada dolazite da imate uvid u to. Za sad, za ovaj, što se kaže, blic javljanje, da ne čekate naš povratak u Beograd i upload videa. Eto, to je otprilike to. Evo još jedan put ovako na blic šta je tu uzeto, kupljeno. Dobro, šta imamo ovdje, samo da vidim. Aha, kobasice, viršle, caziki, eto. Da, ovo smo teli Oreo sladoled i Bounty sladoled, voda, svašta nešto tu ima. Eto, to je to za ovo javljanje. Čekajte za 10 dana upload kompletnog videa 10 dana na Sitoni.